Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, Kadai ka College Babatam na banta ka Jingpuli Nursing, but Paramedical Course, Hospital Training, Pinyo Scholarship but 6% ka kam, Haki Hospital Bahedo ha India but Shabari. Na banta ka Jingpuli, ka Jingsiyo ka Baret, but Pila Banlet Puli, Daka Education Loan, Pila Urban Chukol hau number, Kandai Nyo, Sao Sao, San Rio Pranon, Lani, Kandai Pran Rio Laisan, Andri Way Kandai Pran. Uba polling do oblong menteri ke sorkan selau loong baka Jingjia ke senong Thangskai. Ha ke sengi bala pelong ke public hearing nak minta ke Meglia Cements Limited agar Southrick Nailar araja pulai. Kalong ke eki ke Jingjia ke bakum ki bos Synshar ke East Yanti Hills District. Kila David Shimkia bat pen long ru ki bala Pynkhreh lupa. Ha ke Jingjia begila patai ke bor ba polling do ulah kentho ting dak boong bakini baro ki wanja datang nak daw ke Jingbom Pynkhreh lupa ki bor Synshar District. Bantem ya ke Jingbitar jong ki paipa. Kapa ngayo I ketika ni ba haki bakum gini gi Jingjia haki Jingjia ni expect ba ke district administration ke di Banlaban dia lakam kan menta ba penlong ya ki bakum gini ki hearing kumnu kita ki group dan ki business house ki laban organize lagi jongi pajba kumnu ki bakum kita ki ba baik baru kin manra nangta kubnu ba kadon ru ke jingkeno bagi wat ki saya menghalang ki simbanta in favor jong ki company tekni ki ba ka long very complex situation henry ka boils down to one point ba ha ka Jingjia ka district administration ka ada belum prepared for any eventualities. But kalau long prepared then kedipan lakban conduct hi bakum gini public hearing kan mereka ke pausha bak long prepared ya kata ke angle dengan umtip de in depth report ngampat yo hi hado mentah mereka ba ngasngau ke ke baningkong shwa kelomba ke district administration kalau dia prepare shwa lagi Pynkhreh shwa lagi shwa ba kan ailat ban conduct gini public hearing.